Murat. Murat Predme. Sabahudinović. Sabahudinović, odakle vam dolazite, gospode Sabahudinoviću? Iz Gornje Zence. Gornje Zence, dobro, evo ovako se uvek postavim pravila igre na 6. Imaš 6 pitanja, u stvari 5 pitanja, od toga 4 jokera. Znači, pitanja odgovaraš jednostavno s računanjem i idemo. Prvo pitanje, jeste li spremni? Još. Dobro, prvo pitanje ovako. Kamion ide 20 na sat. 20 na sat. Težak je tonu i pol. Tonu i pol. Znači, ide 20 na sat, tonu i pol. Djeta puša u suprotnom smjeru, 20 km na sat, znači koliko ide i auto. Kamion. I sad vam postavljam pitanje, ako je prozor otvoren 5 cenata, koliko košta 10 jaja u Konzumu? 10 jaja u Konzumu? Jeste. Znači, Polako, 20 km na sat. 20 km na sat. Tona i pol. Tona i pol. 20 podijeljeno sa tona. 5 km-ova. Pogriješili ste. Nije točno, zaboravili ste da je prozor 5 cenata otvoren. Mogu ponovo. Imate još 10 sekundi. 5 cenata. Jes 5 cenata prozor. Da je podijeljeno s 2, znači 5, 2, 2,5. Dobar ste prozor! Imate 15 feninga, točnije. 15 feninga. Jeste spremni za drugo pitanje? Spremno. Drugo pitanje glasi ovako. Ako na dan hodaš 4 kilometra. 4 kilometra. Od toga pretrčiš 2 kilometra. 2 kilometra. I popiješ 6 litara vode. 6 litara vode. Jane, jel? Jane, jeste Jane. Sveta Janja. Jane. Znači, sad se postavlja pitanje. Koliko možeš pojeti bureka na prazan stomak? Bureka na prazan stomak? Jeste. Znači, 5 kilometara. Podijeljeno 2. Znači, brzi hod. 2, 3. Na dobrom ste putu. Burek i pol. Pa joj, jer ja ne možeš burek i pol pojesti na prazan stomak. Šta si? Pa ne možeš bo. Kako? Dođeš jedan nije više prazan, uveć ti znači ćemo ti odgovor. 1,5 burek. Je spreman za treće pitanje? Jes? Ovo je malo teže. Imam ja džokera. Imaš čokere, sam ti odmah rekla na početku. Je spreman? Jes. Znači ovako. Igraš lopte 45 minuta. 5 minuta. Bez prestanka. Bez prestanka. Hodaš 5 minuta, a 40 trčiš. Slačionici si 15 minuta. Znači igraš još pola sata. To je 30 minuta. Ne, 30 minuta. Trener te izvede. Znači izvede. Sad se postavlja pitanje. Koliko litara stane u slonovo uho ako je kila soli 4,5 marki? Joker zove. Joker zovi, koga zoveš? Jednog svog dobrog prijatelja. Magistrirao je farmaciju. Pa te mora da je U pametan. Mostaru. U Mostaru. Ima 3 djece. Ja, pa dobro, evo mi sad do njegove familije. Koji mu je broj? 063 063. i 7 je divni. Pa nije 6, jarane. A to je u njega nešto novo. Aha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nemoj mog kućni jebo, mami se. Oni, kako se ono zove?
Pip. Kako se zove? Pip. Mato. Mato. Pip. Halo? Dobro večer, nek vi postav pitanja u tom Mato. Jes, Mate. Pa gdje je Mato? Evo me kući sedim. Sjediš ovdje, ima tvoj, u našem kvizu tvoj inače dobar prijatelj, kaže da si, kako Ja. sam rekao, Magistrirao farmaciju. farmaciju. Jesam, prije godinu i po, ja. Zapeo ovako na jednom pitanju, pravo si ga pa da postavi. Aj, reci, druže. Ovako, Reci. znači igraš 45 minuta lopte bez prestanka. Da, Ja, reci, daj. 40 trčiš, a 5 hodaš. Jes, ja. I trener te izvede, Ajde, pa imaš još Ja. pola sata. izvede Požuri, ajde. i 30 minuta sjediš 30 minuta, ja. i 10 normalno hodaš. Ja. Ajde, vola, nemamo samo još 28 minuta, ajde. Ajde, boja. Postavlja se pitanje koliko litara vode stane u slonovu. Pola. Kilaj kopira u plavom kiosku 50 peninga. A dobro, to je lako. Samo, znači 60 peninga. Jel u zelenoj vreći ili u žutoj? U kesi obično. U kesi. Samo malo. 108 kuna kvadrat kroz 2 puta x. Nemoj da mora puta ti. 3.14. 3.14. Ajde, još 15 minuta. 8,3 litra. Hvala i pozdrav žena. Oće, aj, vidim nas. Pip. Evo ja vjerujem svom kolegi, on kaže 8,13 litara. Malo misli, kako kaže? 8,13 litara 13 litara vode. vode. Zalijanje ono bješe. Studena. Studena. Žirja. Točno odgovor, čestitam. Ima još 2 pitanja, jeste spremni? Sprema. Ovo često je lagano skroz. Ima vode, ima kancerijane. Ženje samo izmorio. Sami pola. Da ja predstavim sponzora ove današnje emisije. Znači, sponzor ove emisije postav pitanje je Imperial kotka šećer, Street, Borski, Bilješca, znači Jana voda, Studena voda, Adidas, Umbro i 3 šore. Znači, jesmo spremni za sljedeće pitanje. Rođen sprema. Rođen spremni, kako se ono vi zovete? Murat. Dobre, znači idemo. Znači, što je to na semaforu? Regulira promet. Imaš. Ja. Znači, regulira promet. Šta je tu? Teško pitanje. Ništa, ponovo Joker dođu. Pa možda smijem, ajde, možda Joker. Koga sad zoveš? Sad zovem svog brata Sabahudina. Sabahudin, prezme, a ja isto, braća. Pa ja, normalno. Koji je njegov broj? Njegov broj je 032 Ovo kućni iznoste, gore, 10 godine. 481 Jeste? 2356. 2, 3, 5, uješi. Pip. Boni jedan. Pip. Sabahudin, jel? Ja sam. Pip. Pip. Halo? Alo! Ja. Ona je ovdje.
Ja, mislim, kume ti sad dođe, taman kravu mu uzeo ti me zove, reci, ja nema veze, sad, Ajde, ajde. izvini, ovdje tvoj brat. O, ajde, reci sve za brata, evo, reci. Znači, zapravo na jedno pitanje, pa Ja. neko je da tebe nazovemo. Jesi ti spreman za pitanje? Pucar. Evo je, znači ti, brat, imate sam pol sata. Uf. Požuri, malince. Gdje si to, brat? O, reci. Evo pitanje, jedno za tebe, klasično. Ja. Ovako, na semaforu regulira promet. Ja. Šta je to? Semafor. Dajde meni još malo, majke. Evo ti votera da ti on objasni. Semafor regulira promet. Ja, opet ja. Ja. Ja ne znaš, jel? Evo, ne mogu se sjetit, joj. Evo, mogu ti ja pomoć malo. Ajde. Znači, ovako, na raskrstici, znači, regulira promet. Imaš crveno, imaš žuto, imaš zelenu. Odgovor je C. Ovo žuto. Samo. Dobro. Ajde šta, ajde. Ovako, ispričaj se Hvala, znači malo. brate. Šta ima? Nema ništa. Kako, mati? Ma mati, Reno je bolesna i sad u bolnici. Jo. Ja. Šta ima? A ima upalu grla i stomak je boli i proljev, tako to, znaš što. Daju ništa da je. Ma daju, samo na infuziju. Paziš si sestru. A i ona u bolnici. Isto. Šta je nju? Ona isto ima. Isto Govore da. prema intuiciji, znaš, pa onaj, To nešto nasilno. ja, Se neće naći dvojica. po ne znam. Ma nije ti, ma ja sam čula ko mu ovdje kraj reći, pa poješ samo. Pa ništa, aj tur. Ajde. Ništa, mora biti krava da čeka, ajde, vidim. Uzem kravu jednu. Evo još zadnje pitanje. Teško znači. Tako, isto jednostavno, ja varam sam tako. Spreman. Prema. Čovjek naručio 10 metara drva. 10 metara drva. Pa znam ga ja. Susjed u mene. Ne može, pa znaš odgovor. Pa znam, aj dalje. Ajde. 100% sigurno. A možda se ovo drugo pitanje. Pa ja. Znači 10 metara. 10 ja. Ja. Ima motorku Motorku u ja. koju stane 3 litra goriva. Znači 3 litra Koja marka? goriva. Ja. Miješano. Dalje. Pišeš toliko. Znači 3 litra miješano goriva. Ja. Znači kupio je 5 litara. Ja. 5 i ostalo mu 2. Ja, postoje 3 u motoru. Ja, 2, znači 2. I sad postavi se pitanje, šta je jeo za dočak? Žena zna napraviti. Sada je 100%, nije zna, majke. Ne zna ona to. Jaja. Ne volim on jaja. Zna! Satanaš! Kako si znao ovo? Pa i ja, evo sa njim. A ja, početi se, ne osvojili ste. Naš kućni telefon. Hvala. I zahvaljujem se našim sponsorima, znači, Imperial Kotskih šećera. Ovo je Bjerci, eto, hvala vam još jednom što ste gledali nas, eto, hvala doviđenja do idućeg puta. Znači, naš Derib, onaj, Murat, eto. Hvala ovim